Eteya toya babu mase ina dhawड़ा dhari ragi nyok do okatem taram akada nina nyida do mase lay aja me. Saget nada orang re katik ko ragi hoco gedite onte ge ona bir se ge ragi te indin jalak kan tehi ado amin disaket mete nodeng hen korera ado katik am gorom eman kan mere ke jidim help kinya se ade napai ko. Eteya toya babu mase ya nina nyida do che do adho ragi tona bir se dom darda ar banga mase lay me ya indo niyo nyida bera che lang sahajyo darayama mase katik lay me jodi daraya kan tahalin sahajyo me gaya bujhaw keda. Saget da ya torch light katik jidim em kinya napai ko ida se ona bir se in jalak kan katik nyut dhara hon bujhoy da terde je kar rohoy ento ho katik nyut ge bujhak kana ar ona khatri metam kana torch light jodi amem em kinya tahale napai ko bujhaw. Ado ya toya babu nina nyida do ya che ragi te ona bir se dom jalak kana ar chedak ge bang bir se dom jalak kana mase lay me ar he ya light lang emama em do thik gya menkhan chet khatirem jalak kana chedak em jalak kana bir se ona katik jidem lay kinya anapai ko. Ya saget da ya ona re ade joring khiparina ar mone ko dug bijar areste inya ona re ko eger kidinya ar metan jana ko need ge khona uthaw godok me am do jahan se ge melo to chalak tama onte ge chalak me need monode ko ar to bale nyal sahat me am do gojok me ningkana ko lay adinya ar ona lagite in do noi pasi baber ko insab karte bir se jak lagi ya pasi gojok lagi re ar kade nyu ta kade to horte chalahu kade botor gen bujhaw da ar ona te metam kana kade torch light em eman kan napai ko. Ya toya babu ya mase ya gojo em jalak kana bir se pasi baber em sak pakata ar che rena botol dom bujhaw de ona ta light em khoyin kana mase lay god añ me noa katha lay añ me he che rena botol em bujhaw te. Ya saget da horten chalak nyut dhara ge nyalok kana hor ko ya palen bin jodi ko gerenya ar ona te metam kana light jodi emanya tahale light te beschak farcha nyal katin chalak bujhaw kira. He ya chedem lay kira gojo em jalak kana ar bin ge rem botorak kana ya ar ona khatir in light em khoyin kana ya noa daro kalakan katham lay da ya amam gujuk gya ado bin ho jodi ko ger me ya en rohatam gujuk ado hale bin ger do jid am botorak kana ya he Ya chedem lay kira ya bin gerte boisunya bang gano ya bin ger do adi hasu gya jolaw ge bujha ar ona khatir in light lang khoyet me de acha ona katha ka taha hajo am light emanya se bam emanya noa kata katha mase lay me. Ado ya toya babu ya light do nak kata kirinya kata light bang idi kate judi inya ona diba alo lang emama ya nyuno diba alo ona idi lekhan bang ganok te iya chedak se light do adi takate kirinya kata ar amem goj len khan ya light do okoy kirin katinya iya. Oh, ona katha do alam uihara sagen ta ya in gujuk khone road headline khan ge kamin chala ar kami khone headline khan ge ya ama light dina dam 500 টাকা 1000 টাকা 1000 টাকা 2000 টাকা tin dam tama une takar nak galang kiri jam dia ya in sudu light to ko eman me gujuk khone tarapre road headline khan ge ya ama light dina kiring ka dam do. Iya noa do aro kalakan kata yang lay da ya am goj kata aro road hajua tarpore kamim chala tarpore light em hathaw katinya ya mothe ge indo amak katha do bany patiwa kan do ya goj kate abar hor ko aro ko road haju ta aro kami ko chala ar 1000 2000 টাকা 3 টাকা nak dorkar 3 টাকা nak light em hathawnya ekdom bany patiwa kana ya ekdom bang. Iya saget da marang emany mese in jahan laka kate ge goj kate roho in ama light lang kiring katam gya.